I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ufoleke naleli thuba lelihle lokuthi ulalele i-Rhapsody yamaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu ebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ngolwesihlanu 28 February 2025. Kanti-ke isihloko salomuhla sithi waphila njengemumvu. UbaseFilipi 2 verse 5-7 uthi, awubekini leyo mcomvo lowawukhona nakuJesu Kristu, yena lowathi anesimo saNkulunkulu wangete washo ukuthi ulingana naNkulunkulu kuyimvo yekumvunkoshelwa, kodwa watithathela simo sengcebo wendiwa wefana nemumvu. Amen. Noma Jesu wabe yimvodzana yaNkulunkulu, akazange aphile emhlabeni ngenkatimlo yakhe yasezulwini. Waphila njengemumvu. Kungaleso sizathu wakhona kuba sesikhundleni sethu, waphindze waba sibonelo sethu. IBhayibheli limbita ngemumvu uKristu Jesu, 1 Timothy 2 verse 5. Wendiwa wafanana nemumvu, lokho yingxenye yalesikufundzile evesini lethu lesivule ngalo. Amen. Ngiso sizathu kwakhonakala ukuthi alinywe. Fundza Matthew 4 verse 1-11, Marko 1 verse 12-13 na Luka 14 verse 1-13. Kuba ngumumvu kwakungendeka ukuthi atinikele ekulingweni. Ngale kwaloko bekungeke kube silingo lesicofo. KumaHebheru 4 verse 15 lithi, ngoba eside umpristi lomkhulu longathandzeki ngebuhlungu besitvayo, kodwa walingwa ngayo yonke indlela njengathi, noko akazange one. Khumbula ngesikhathi athandaza engadini yaseGetsemane wathi, Babe, nakungendeka yendlulise kimi le ndzebe yolusizi, kepha hhayi ngikufisa kwami, kodwa kuye ngenzamvo yakho. Matthew 26 verse 39. Ngako weva buhlungu, bekalamba njengathi sonke, Matthew 4 verse 2, futhi bekadla kudla njengawonke mumvu, Luka 24 verse 42-43. Bekalala nasekeva adziniwe, Marko 4 verse 38, wazila, Matthew 4 verse 2. Wayikandzaya inyama ngobe abefuna kuphobela Nkulunkulu. Adamu wekucala wawa ngoba akamlalelanga Nkulunkulu. Adamu wesibili, Jesu Kristu, wancoma kuphobela Nkulunkulu. IBhayibheli lithi kubaseFilipi 2 verse 8, wathi apholakale anjengemumvu ngesimo, watiphoba, walalela kwasimade kwaba ngasekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Amen. Bekafuna sati ukuthi kuphilwa kanjani uphokotisa Nkulunkulu. Bekasibonelo sethu, wakhombisa lempilo yebuNkulunkulu bethu. Nyalo sesingaphila njengobe naye aphila, ekulungeni, ekubuseni ngetulu kwetingqinamba, siphindze sitiphobe ngalokuphelele kuyo inzamvo yababe. Amen. Kuchubeka nesifomvo ungafundza kubaseFilipi 2 verse 8, Matthew 4 verse 1-2, nekubaseFilipi 2 verse 5-8. Kulesikhathi sanyalo sitawucetsana ngomthandazo utawusho emva kwami uthi, Babe lothandzekako, ngiyabonga ukuthi ukwende ukhonakale ukuthi ngiphile ngekubusa ngetulu kwetimo. Nekuhamba ngicondzile kulokuyinhloso yakho ngetikhatsi tonke. Ngemandla amoya longcwele ngiphila njengoba Jesu aphila. Ekulungeni ngikuphokodisa etintweni tonke. Egameni likaJesu Kristu.
Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalo muhle.